Praise the Lord, now and forever. Now and forever, praise the Lord. Children of God, I welcome you on this second day of our prayer and fasting. Indeed, the Lord is good. Ke a le amogela bana ba Modimo. E le ruri morena o molemo. Ke le amogela mo letsatsing le la rona la bobedi la thapelo le go itima. Mme ke rata gore ke le amogela ka mafoko a ga Mopesalema. I would like to welcome you with the words of the psalmist. Psalm 27 verse 4. He says, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple." Mopesalema 27 verse 4 a re, selo se le sengwe se ke se kopileng mo go morena, se ke se eletsang ke gore ke nne mo ntlong ya morena ka metlha yotlhe ya bophelo jwa me, go leba bontle jwa morena le go akanya mo tempeleng ya morena. Hallelujah. One thing I seek of is that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Isn't it good to always be in the presence of the Lord? Hallelujah. Re lebogela Modimo gore re nne mo boleng teng jwa morena. A ga go ntle go nna mo boleng teng jwa morena. Children of God, we are already in the red machine, the red train. It's not a blue train, it's a red train, the Holy Spirit train. Are you ready, child of God? Because the driver of the red train is ready. We are now on day 2, and we will be moving with the power of the Holy Spirit. The presence of God is too much in this train. And there's a lion in this train. Mo tereneng ena, go na le tau. Re mo letsatsing la bobedi re le mo tereneng. Terena e ke terena e khibidu, ga se e blue. Ke terena e khibidu, terena ya moya, terena ya moya o boitshepo. Mokgweetsi wa yone o ipaakantse. Ngwana Modimo a wena o ipaakantse ka gore terena ya tswelela le mosepele. We continue with this journey, the journey of the Holy Spirit. The Holy Spirit is taking us to higher levels. Mokgweetsi ene o ipaakantse. A ngwana Modimo wena o ipaakantse. A o ka bua jaaka Mopesalema gore one thing I ask of the Lord is that I may dwell in the house of the Lord. One thing that we should ask today is that we should dwell in this Holy Spirit train all the days of our lives. Re kope Modimo gore terena ya moya e re nne le ruri mo go yone malatsi otlhe a botshelo jwa rona. Ka re mo teng ga terena e kana go na le tau bathong, mme tau ena it's humble. Go na le tau e bathong ke tau e boikokobetso, tau e sa lomeng. Yes, it's a lion. The lion of the tribe of Judah is in this train, permanently in this train. So you are with the lion of the tribe of Judah. When you are with the lion of the tribe of Judah, you should not fear anything. Because the lion will roar. The lion will roar. And there is no way the enemy can come in this train. O seka wa boifa ga o le mo tereneng ye ya moya. Ka gore go na le tau. Mme tau e ke tau e boikokobetso. Mme yone e nna hela e ntse e rora. E rora. Ga gona ya ka mabaka tsena mo ga tau e le teng. Hey, I said the driver of the train is ready. And today we have a special driver. Mokgweetsi wa terena e o ipaakantse. Mme gompieno re na le mokgweetsi o kgethegileng. Let us welcome our guest preacher for today, Father Anthony Mosalagae, the Vicar General of the Diocese of Francistown,
and also the parish priest of St. James Parish in Francistown. Re a go amogela Rara Mosalagae. Rara Mosalagae ke Vicar General wa ko Francistown Diocese, mme ebile ke ene parish priest ya St. James Parish. Father, you are welcome in the name of Jesus. The floor is yours. Dumelang beso, ke a lo amogela mo bokopanong jwa thuto ya gompieno. Ikgagoleng dipelo e seng diaparo. A ke mafoko a gwethang a ga moporofeta Joele. A re a utlwang mo letsatsing la bobedi la thapelo. Moporofeta o re gakolola jalo gore re ikgagole dipelo e seng diaparo. Go ya ka ditso tsa Bajuda go ne go tlwaelesegile go kgagola diaparo e le bokao jwa maikutlo a a tseneletseng a tšhakgalo, kutlobotlhoko, boikothao, hela jalo. Ka jalo, go ikgagolela diaparo e ne le bokao jwa maikutlo a motho. Mme re lemoga jalo gore go le gantsi se e kgona go nna tlwaelo hela e senang boleng, ke sone se go gakololwang gore re ikgagole dipelo. Re bilediwa go ikgagola dipelo ka seo ke bokao jwa boikothao jwa nnete jo bo bonwang ka phetogo. A go itima dijo ga rona e seke ya nna lenaneo hela, a thapelo ya rona e seke ya nna ya ditshupo e senang kamano le Modimo. Nako e ke nako e thata e re leng mo go yone. Ke nako ya gore re lete maikutlo a rona go amiwa ke Modimo. Modimo o butlwelo botlhoko, mme ebile o eletsa fa pelo tsa rona di ka tshwana le ya gagwe. Ga go kgathalesege se se diragetseng go le pele. E ke nako ya go boela ko Modimong, jaaka thuto ya maabane e ne e bolela. Go boela ko Modimong go diragala mo pelong, e seng kwa nte. Thapelo ya beke ye e re lemotsha fa botshelo le poloko di sa bonwe ka maatla, mme di bonwa ka go amogela botlhokatshiamo jwa rona. Motho mongwe le mongwe yo o latlhegileng kana yo thubegileng o apara mmele wa morena. Lentswe la moporofeta Joele gompieno le re neela molaetsa wa tsholofelo o reng gompieno le jaana. Jaana ke nako e siameng ya poloko. Bagaetsho, letsatsi hela le re ka thomamang ka lone ke gompieno, la maabane le hitile. La kamoso lone ga re le itse. Ka jalo, dira tsotlhe tse o tlhokang gore o di dire go boela ko Modimong, jaaka batho ba Ninive ba ne ba dira. Beke ye ya thapelo ga se thulaganyo hela. Re itse dikgwetlho tse di re lebanyeng. Beke e re gakolola jalo gore ha motho a reteletsweng teng, Modimo ke ene hela tsholofelo. Letsatsi le ke lone hela le o nang le lone gore o boele ko Modimong. Ke lone letsatsi hela le o nang le lone gore o dire se se molemo. Boelang ko go nna ka pelo yotlhe, ka go itima dijo le ka selelo, le ikgagole dipelo e seng diaparo. Le ele thoko gore ga le dirise go ikgantsha. Mo bekeng ye, re ikgakolola go tsaya thapelo e ya go itima dijo ka mokgwa o kgathang Keresete. Re bapola nama ya rona, gonne re lemoga gore ba ga rona ba a nyelela. Re itima dijo gore lefatshe la rona le fole.
mme a re mo thaelong ya rona re ikokotele ka thapelo. Joele ga a kganele batho go ikgagola diaparo. O bata seo e nna bokao jo bo tseneletseng jwa boikothao. Re ithuta gape mo go Genese ka ga Abraham a neng a lelela Sotoma ka teng, a botsa Modimo gore a Modimo ga o ka hitlhela basiame ba le 50, a o tla nyeletsa tšhaba yotlhe ne? Le rona ke potso e re botsang Modimo gore a Modimo o tla nyeletsa tšhaba ye ga a ka hitlhela basiame ba se kae? Ga ke dumele gore Modimo o ka dira jalo. Sa ntlha re tlhoka go lemoga gore thapelo ya boammaaruri ke e tlhotlhelediwang ke Modimo. Sa bobedi re tlhoka gore re ikokobetse fa pele ga Modimo. Re itse gore ke mang, ebile re itse gore ke rra rona yo kutlo. Re bilediwa gape go thomama mo thapelong, go ithelela re nna le phunyeletso. Morena Jesu mo go Luka wa re bolelela gore ga ke atela basiame, mme ke tetse baleofi. Ke sone se re llelang ko moreneng gompieno, re re morena re utlwele botlhoko. Morena re utlwele botlhoko. A Modimo a lo segofatse. Wow, wow, wow. Tear your hearts and not your garments. Tear your hearts and not your garments. Father, we thank you for the powerful message. May the good Lord richly bless you. Man of God, indeed, the Lord has used you to touch our hearts. We thank you for that. Children of God, we will meet tomorrow at the same time. The red machine, the Holy Spirit train, will continue. The journey continues. And tomorrow, the red machine will be taken by another driver. Let us not forget that when we are in the red machine, this Holy Spirit train, we are not allowed to take any meals. No meals are allowed, but you are allowed to take plenty of water. Drink water. I pray that the Lord may give us the grace to be faithful during this week of prayer and fasting. Ra re a go leboga, re go lebogela molaetsa o nonneng o. A Modimo a go segogatse. Bana ba Modimo re tla kopana ka moso. A re se ka ra lebala goreng motšhini o mohibidu wa moa boitshepo, terena moa boitshepo ya tswelela ka moso, mme e tla be e tserwe ke mokgweetsi o mongwe. Mme a re se ka ra lebala gore mo tereneng ye ga gona dijo. Dijo di jewa hela ka 6 mo maitsiboeng, mme re rotloediwa gore re tseye metsi a mantsi. Molaetsa wa ka moso ke goreng a re nneng boitshepo fela jaaka ke le boitshepo. The message for tomorrow is be holy just as I am holy. Thank you, children of God. May the good Lord bless you. See you tomorrow.